Norveška vlada se je odločila, da bo zaposlenost mladih spodbujala s prav posebno davčno ugodnostjo – davčno loterijo. 100 000 naključno izbranim starim od 20 do 35 let, ki ne zaslužijo več kot 57 000 evrov na leto, bo država za 5 let občutno znižala dohodnino. Izžrebanci naj bi v povprečju privarčevali dobrih 2300 evrov letno. Melita Stolnik. 100 000 mladih Norvežanov bo zahvaljujoč tako imenovani davčni loteriji naslednjih 5 let plačevalo skoraj nič ali bistveno manj dohodnine kot ostali sodržavljani. Žreb je srečo prinesel tudi Maxu Avenu iz Osla. Da så jeg at jeg er blant de heldige, 100 000 heldige som er valgt til å få dette fradraget. Norveška vlada oziroma finančno ministrstvo pod vodstvom Jensa Stoltenberga, nekdanjega prvega moža Zveze NATO, želi s tem pilotnim projektom ugotoviti, ali to vrstne finančne spodbude učinkovito povečujejo zaposlenost mladih in njihovo udeležbo na trgu dela, pa tudi pridobiti ključne podatke za oblikovanje prihodnje davčne politike. For et vitenskapelig forsøk der vi får kunnskap om hva som skal til for å få flere unge i jobb, fordi mange regjeringer har jo flere tiår prøvd på det, og vi har bare lykkes i begrenset grad. Derfor trenger vi nye virkemidler og ny kunnskap, og det skal dette forsøket gi oss. Na davčno loterijo so se lahko prijavili mladi s prihodki med 10 in 57 000 evri na leto. Izžrebani upravičenci, kot je Max, bodo lahko v 5 letih prihranili tudi do 11 000 evrov, saj se davčna spodbuda nanaša izključno na zasluženi dohodek in ne posega v transferje socialne varnosti. Egentlig så skulle jeg jo ønske at dette var noe som kanskje gjaldt mer for alle. Jeg mener også at hvis hensikten er at man skal få flere unge i jobb som et insentiv, så ville det kanskje vært lurt å ta tak i det som nå er et økende problem med at mange unge nå står utenfor jobb og sliter med å få seg jobb. To naj bi bil tudi eden od ciljev edinstvene scheme davčne loterije, je Stoltenberg pojasnjeval mladim na enem od srečanj s podmladkom vladajoče laboristične stranke. Da er jo planen å skalere det opp til å omfatte i hvert fall alle unge, og kanskje også større inntektsklasser. Opozicija in kritiki pa vladi očitajo, da s projektom davčne loterije, vreden je več kot 40 milijonov evrov, ne rešuje problema brezposelnosti, še posebej v oddaljenih, manj poseljenih severnih regijah.